Ti matu a te iwi o Ngāti Whātua Ōrākei I tēnei rā, e koke nei te kēhi e hāngai ana ki te mimiti haeretanga o ngā tikanga me te ahurea Maori nā ngā whakatau kāwanatanga. E whakapono ana te iwi kua huri tuara atu te krauna I tā te tū o te iwi hei mana whenua I te pokapū o tāmaki makaurau. Hei tā rātau kaore te krauna I whai whakaro ake ki te iwi I te wā I pūrero mai ai te whakataunga Marutūahu. We want to test the extent of our legal rights in the High Court, legal rights which we claim exist and which we thought were protected when we settled with the Crown in 2012 with our treaty grievances over Auckland. So we're wanting to head to the High Court, have that substantive claim, and for the government to weigh the interests of iwi who claim whenua. Not everyone has the same interest, and what we've seen rolled out by the Office of Treaty Settlements in the last 10 years is where interests aren't weighed. You just have to claim a historical interest and you get land, and we say that that is wrong. That land in our heartland should not be used to settle other people's grievances unless we agree to it.